Kaixonei eta ongetorriak Matxerriko Koplazarrak podcastaren saio berri honetara, bigarren denboraldiaren hasiera izango dana, eta aprobetxatuko etena hasiera berri bat emateko, bale? Orain arte planteatuta nukan moduarekin ez nengon guztiz eroso, eta orduan reformulatu ingoet, eta saiatuko naiz ia osoki artxibo moduan planteatzen, bale, orduan egunerokotasunarekin oso loturik ez dauden saioak egiten, eta, bueno, pues, igual, egunerokotasunak eskatzen dunean, saio zaharrak errekuperatzen, baino ez egiten momenturako, bale? Orduan, pues, bueno, nola berriz astearen kontuarekin eta nenbilen, podcasta reiniziatu bezala ingo nulako ez borratuko aurrekoa, porque jakintzazu, ezagit, gauza batzuk aipatuko dituan edo ez, orduan, pues, utziko ditut, bada, baino, bigarren denboraldia zerotik astea bezala izango da, bale? Nere aldetik. Eta, bueno, koplekin jarriko behaz. Orduan, saio honetan bai saiatu naiz tematikoa izaten, eta tematikotasun honek eraman nau Kaizeko karnabalean zehar hasiera momentuak izan dianak gogoratzera, bale? Orduan, hasiko gea los anticuariosetik. Nik ezagutzen duten gauza zarrena, nik ezagutzen duten karnabaleko pieza zarrena da, probablemente ez da zarrena, baino nik ezagutzen duten zarrena da, 1900 eta 5 okeraz banago, okerrego naiteke, porque egia esan ez dit importa urte bat gora urte bat bera. Baina bai, uste dut 1905 horrela. Eta aquellos duros antiguos deitzen da. Aquellos duros antiguos, 5.000 milioi aldiz bertsionatu dana, modu oso ezberdinetan kantatu dana, original moduan baitare askotan kantatu dana, eta horrekin hasiko gara. Así que ea zer iruditzen zaizuen. Estuvo allí una semana, escarbando por la tarde, de noche con la mañana, perdió las uñas y el pelo, aunque bien poco tenía, siempre te coge lo duro, lo que cogió una pulmonía, y en el patio de las Malvas está escarbando desde aquel día. Ezakit nola ikusten duzuen, baina niri iruditzen zait oso zarra izateko bastante presente daukala gaur egun ikusi ezakegun zerbait, ez? Egunerokotasuneko umorea egitearen kontu hori eta ezakit niri oso aktuala iruditzen zait, nahiz eta mende bat eta piko
orain dela mende bat eta piko egin zuten, ez? Eta orduan, pues, oso kurioso iruditzen zait, beste gauza batzuk urte oso gutxian asko sartu dian bezala, hau nahiko ondo mantendu dela ikusteak mende eta piko pasata, ez? Kronologikoki juten bali manaiz, beste hasiera bat aipatu nahi nuna, ez da exactamente hasiera bat, hau pixkat freestyle da, saio hau. 1900 eta 60an okerez banago gehitzen da konparsa kategoria. Kaizeko karnabaleko lehiaketan. Ordura arte, bueno, ikusiet dokumentu zarretan eta horrela, bazegoela konparsa egiten zan zerbait, baina urte askoan ez da egoten, vale? Ez dago konparsarik, daude koroak eta txirigotak, usteet, eta de repente, azten da autore bat, Pako Alba hitzen dena, txirigota konparsatuak egiten, ez? Eta ikusten dute beharra sortzeko kategoria espezifiko bat konparsa hitzen dena, eta 1960an usteet estrenatzen dela. Justo urte bat lehenago, horregatik esaten dut pixka freestyle dela, Pako Albak ateratzen du Lau Este de Don Nuño. Neri asko gustatzen zaiten pasodoble batekin, Tenemos Nuestro Condado ditzen dena. Eta Tenemos Nuestro Condado nere berdina pasatzen zait. Nahiko gaur kanta iteken zerbait iruditzen zait, da adibidez dauka gutxirekin bizitzaren aldeko aldarri bat, eta horrela iruditzen zait bastante ondo enkajatzen dula, naiz eta gutxirekin bizitza batzutan izan daiteken, egoera ekonomiko latzak ezkutatzeko aitzaki bat, baina bai iruditzen zait daukala gaur egungo karnabalean entzun daitezken letrekin horrelako konexio bat, eta ezakit, Pako Alba beraren beste letra batzuk ez dia horren ondo gelditu, ez urteak pasatu ala, eta hau konkretukin eri asko gustatzen zait. Mi pueblo vive feliz y no ambiciona la riqueza. Así, para poder subsistir hay que tener mucha destreza. Y ser caletero 100%, desde los pies a la cabeza. El mar se ilumina al reflejar la luz del faro con su brillo. Al contemplar que son de plata mi castillo. El sol de las olas es un crisol donde se funde mi canción. Aquí acampado quedó nuestro cuartel general cuando Don Nuño probó las caballitas. Su pendón frente del puente canal, por si hay que darle a un traidor una buena zambulla. Kronologian aurrera jarraitzeko, Pedro Romeroren ganagoaz, en nuestra Andalucía 1977. Askotan esan dut, eta askotan esango dut, niri nuestra Andaluziaren repertoriotik asko gustatzen zaitena popurria da. Popurria da marabila bat, popurria da exagerazio bat, oso ona. Baino popurria oso luzea, saio honetan jartzeko, orduan ez da jarriko, inoiz, probablemente.
Zen esan dezakezu kuarteta bat jarri, baina eski kuartetak ere jartza oso zaila da, porque popurria bera da osotasun bat, eta orduan kuarteta bat jartzeak kenduko lioke balioan ikuste, eta ez. Bueno, eta beraz jarriko izuet señorito andaluz deitzen den pasoble bat, 1937, karnabala berera bueltatzen ari da, fiesta tipika gaitan deitzen zen gauza hori desagertzen da, eta berezko karnabalera bueltatzen da, ez? Eta nabari da. Eta letra hau da adibide argi bat. Baitare esan behar dut, egon ez lehen entzuten, nuestra Andaluziaren repertorioa, eta iruditzen zait momentu batzutan badala oso trantsiziokoa, bale? Bauka pasoble bat, bueno, hemen gauza txungo asko pasatu dira, baino heldu gaitezen denak eskutik eta egin gaitezen lagunak eta arroilo guzti hori, ez? Nahi horrek pixka txirriatzen dit, baina, bueno, supongo garaiko kontuak diala, eta ezin dela asko egin horrekin. Baina, bueno, bauka baitare, señorito andaluz deitzen den pasoble hau, kexatzen dana, de hecho, euska pasoble, hainbat pasoble, nuestra Andaluziak langileriaren egoeraz kexatzen dana eta guzti hori, eta hau da beste bat, eta salatzen duna, pues, Andaluzian jauntxoek egiten duten, ez? Gaur egun erarte iraundun arazo bat izanik, oso aktualidadezkoa berriro ere, naiz eta 1977an idatzia egon. Ez nun ezagutzen, gustatu zait, ez dakit asko entzungo deten, baino nuestra Andaluzia sartu nahi nun, porque niretzako oso garrantzitsua da, eta esaten detena popurria gomendatzea izueten zutea asko, porque iruditzen zait marabila bat. Y sin gloria, lentamente agoniza, señorito andaluz, maldiciendo tu desdicha, con látigo en la mano, al pueblo tú humillaste, hundiéndolo en la miseria y bebiéndote la sangre del pobre que tú explotaste, terrateniente de la Baja Andalucía, ya tu leyenda y tu imperio se te acabó. Castigaste al pueblo por gusto, valiente error. Explotaste en tu tierra al hombre y a su sudor y te llama buen hijo de Dios. De farsantes señores de crimen y horrores, el pueblo ha pagado. Que con golpes de pecho todo su derecho al pobre ha robado. Triste imagen que tiene de sangre manchada, ya enmudeció ese látigo malvado que a mi pueblo ha castigado, oprimiéndole su voz. El eclipse de tu luz, hoy el pueblo te cuelga esa cruz. Eres un reposo por tu maldades, señorita andaluz. Urrengoa jarriko etena, Los Puretas del Caribe da. Hau berez jarri nun lehengo denboraldi originalean, Los Puretas del Caribeko kideek seme alabekin kantatzeuten pasoble bat da, semifinaletan, okerrez banago. Eta oso politia da, niri asko gustatzean, baina gainera auka gauza bat, eta da minimo batek irabazi dula txapelketa ordutik, seme alabetako batek, baina bik okerrez banago irabazi dute. Eta gaian gehiago, ez ditu dena kontrolauta, baina ustez bik irabazi dutela, hoietatik txapelketa. Eta gainera batek 2 urte segidan, aurreko urtean eta aurten.
Eta hori, iruditzen zait, oso politia dela eta simbolikoa dela, hau ez, azkenean, gurasoak eta seme-alabak elkarrekin kantatzen fallan, beraientzako garrantzitsuan leku batean, bai gurasoentzako, baina baita ere seme-alabentzako, ez? Eta gero gainera ikusi dezakegu nola karrera egin duten, ez? Seme-alaba batzuk. Eta ez dakit oso polita. Niri asko gustatzen zait, eta nire alde xamurra pues asko ikutzen du. Paso honek. Eta zergatik jarri eta, porque hau ez da hasiera bat, berez. Bueno, bai, izan daiteke hasiera bat seme-alabena, en verdad. Beo jarriet, nik liluratu nindun lehengo urtea izan zalako, ni 2012an nik 2012an esan nun, hau oso gauza guapoa da, eta horregatik nahi nun jarri. Egia esan, osea, hasieran nerea, kasu honetan hasieran nerea da, baina egia esan, seme-alaben ere kontxera egiteke, ez dakit zenbat urte zituzten orduan, eta ez dakit zazkize kategorietan kantatzen duten, baina hasiera ez bazan, hasieratik gertu egongo zala suposatzen dut. ¡Es mi niño! ¡Estos son nuestros niños! ¡Es mío! ¿Qué haces aquí, hoy? Bueno, ¿qué haces tú aquí, hoy? ¿Tu madre sabe que tú estás aquí? ¿Y mamá sabe que tú estás aquí? Vamos a tomarnos la copita que quede entre nosotros, ¿vale? Venga, niño, toma la copita con los padres. Vamos, ahí. Venga, vamos, venga, esta copita la pagan ahí, venga, pagan ahí. Se apaga ahí, Como ya tengo más años, disco de mocedades, en el concurso coincido, cantando con mis chavales. Papá, retírate ya, dime qué vas a esperar. Oye, ¿a tu padre o una vez te voy a dar? Es hora que te jubiles, no digas más tonterías, que tu padre todavía parece de juveniles. Como pueden comprobar, nuestros hijos nos respaldan. Déjate de rollo ya, que a mamá la tiene harta. Y lo pienso y le confieso que razones no le faltan. Pero quisiera decirte, ahí, aprovechando el momento, que concursar a tu lado no es para mí un sufrimiento. Tu palabra no la vida, cantando en este teatro, y una sonrisa te mata las penas y malos ratos. No voy a darte consejo, ahí, porque prefiero que veas que aquí los sueños se cumplen si es verdad que lo desean. Y si la gente te dice que este es un mundo canalla, piensan cómo lo pasamos. La noche en la que cantamos los dos juntos en España. Orain Los Cobardes da. Los Cobardes da Martínez Aresen itzuleraren konpartxa. Nik zuzenean ikusi aldizan nun lehengo aldia. Gainera utzizulako urte luzez. 2003an uste dut utzizula eta 2016an edo horrela bueltatu zen. Sonatzen dit horrelako zerbait. Agian erratuta nago, baino sonatzen dit horrelako zerbait zentzala. Eta pues, noski desde su seiento jarriet. Euskalduna gea, eta es lo que hay. Orduan, bari, desde su seiento da, garaian, Kataluniako independentisten aurkako errepresioa ja indartzen ari zala, kantatzen duten pasoble bat, esateko errespetatzen zaituztegu eta egin zuen bidea egin behar badezue,
beti izango gea anaiak. Horlako zerbait da mezua. Egia gero aldaketak egon diala Martínez Aresen diskursoan, gaiarekiko diskursoan, orduan, bueno, baino egia esan bastante pasable politia. Eta bueno, pues nola hemen herrien eta gizateriaren alde goazen, hori, hau jarri nenun, ezagutzen ez duenak ezagutzeko, basikamente. Sediento hoy parto una lanza por tu soberanía, por tu independencia. Te habla un andaluz vaqueado de su patria. Si lo piensan los dos somos carne de cañón, tú tienes tu señera. Yo mi blanca y verde. Tú tienes represión, yo tengo paro. Tú el Golfo de Puyol y yo lo eres. Somos tan distintos y tan iguales al fin y al cabo. Tú tienes a San Jorge, yo tengo dragones. Tú no me sacrificas igual que la mía. Un parlamento lleno de ladrones. Que la pela en la autonomía. Tú tienes una lengua y un bendito dialecto, pero no nos entienden desde hace siglos en el Congreso. No. Los dos tenemos una romana. Son fenicio, el paso fronterizo de alma gitana. Pan con aceite, matando el hambre. Yo castillos de arena y tú, castillos en el aire. Y aunque te beses, ay, y aunque te duela, te corre por la pena mi sangre y mi jornada. Los dos tenemos pago y un rey que alimentar. Sur sediento, no es tiempo de envidia. No te diré cobarde, si decides marcharte, tú siempre serás parte de mi sagrada familia. Ezin aipatu gabe utzi, Ertxelebara. Ertxelebara izan zen Juan Carlos Aragonen itzulera txirigotetara, bale? Konparsetan, bueno, txirigotetan ibili zan, konparsetan oso garai loriatxua izan zuen, eta urte batean, bueltatu zan, gaina izan zala bere azken urtea, bueltatu zan txirigotetara baitara. Eta Ertxelebara ekarri zuen, bera bai da autore bat, bere burua ez oso serio hartzen bastante abila dirudina. Eta la droga es un problema kanta duzun, eta pasable honetan hitz egiten du drogen legalizazio ezagatik estatuak egiten duen erabileraz, legalizazio ezagatik estatuak egiten duen erabileraz, eta gero bideratzen du karnabaleko lehiaketara, ez? Eta karnabaleko lehiaketa drogari gabe jasan ezina izango litzatekeela esaten du
nik askotan erabiltzen duten, nik jende asko askotan erabiltzen duen espresio batean, ez? Eta honekin utziko dut gaurko saioa. Duan jarriko dut pasoblea eta gero azken hitz batzuk. La droga es un problema, pero un problema depende. No siempre es una condena y tiene su parte buena que pone guay a la gente. Lo que pasa es que el Estado no se lucra con su venta y le da mucho vivir y que la gente esté contenta. No es justo que haya algo que sin ética y moral te vendan un Chesterfield que es mortal y el mercado no haya tanto ron de garrafón criminal y petaquitas del año y el delincuente al final es el camello del barrio y el delincuente al final es el camello del barrio. Si no fuera por todos los que trafichean con sutiles sustancias burlando a los nicoletos con mi descaro, la felicidad sería una odisea. Y entonces cuando en verdad más de medio Cádiz estaba en el paro, sin droga nuestro concurso sería una porquería. Ni la gente aguantaría toda la preselección cuando dicen con corazón o te gritan ole, ole, el fondo de su adentro. Ahí es cuando ve que la droga no es mala del todo, porque hasta los mismos coros que no me contento. Orduan, lehen esan duten bezala, artxibo lana egitea daukan ez pentsatua, saiatuko naiz egiten gauza ez horren egunerokotasunari lotuak, eta orduan hasiko naiz gutxi entzun ditudan edo urruti gelditzen zaizkian autoreak ikertzen eta autore horien saio monografikoak nola izateko egiten. Osea, autore bat orokorrean edo urte konkretu bat edo autore horren garai konkretu bat saio batean, ez? Eta, hori da espero dezakezuena. Gustatzen bazaizue guai, eta ez bazaizue gustatzen, sentitzen dut. Baina, esan bezala, hau ez dago hasierako arrakastarako pentsatua, saio hau dago pentsatua, kasualitatez norbait, zaletasun ontara gerturatzen balin bada, aurki dezan euskeraz egindako zerbait horri buruz hitz egiten. Eta sentitzea zaletasun hori euskeratik ere bizi daitekela. Orduan hori da asmoa, saio honena eta hortan saiatuko gara. Eskerrik asko honeaino iritsi bazate eta aurrengo arte.